Greater Manja Bazar Committee atumpen radamai pi ke pamanpon. Lason si hitia long penangan beha klembang puatum trading license renew ke claim klechot kali trading license kaviatum si beha ke claim apai ke o. Karbi Anglong angkang jasemet hitia long beha ke claim atum trading license kavia kisung lapen trading license renew ka claim kle apai ke bat penajo. Karbi Anglong Autonomous Council along midu kelele apai kang arason thekpon long lo. Along penalong ke Karbi Amunit si Arjabdun po laki nili dukan pu nang cikrong dun po lapuson asai si tami rong supialong dopik tanglo. Non apor taxation department pen aronalo kilang kachari bom aporahut manja municipal board chairman Gotom Hanse pen Japon si kewangji arni manja hitialong doan trading license aputha taxation department pen sitami ke claim ke dampon ji aphan Cicak ponlo. Lapo Greater Manja Bazar Committee atumpen sitami phaikuni ni phaikep arni manja habar beha klembang phu atumpen chephasi chingmai chingsai dengpon. Bangso sai along Greater Manja Bazar Committee mai phu sarthing tipen mai chepahem phu ponsi Municipal Board Chairman Gotom Hanse GMBC Chunbang Samrat Langthasa Sai Hem Chunbang Mongol Singh Rong Hangatum Cepatir Piponsi Pinangan Beha Klembang Pu Atum Chitong Dunsi Ing Samjin Pen Mai Pachunpon. News Desk Report Public TV Karbi Anglong. Bransi Rangga Bitung Tumhan Bitung Adap Abirta Komiti mai kapal lo long ribu Rangga Bitung Tumhan seru lo lalu nili tu pini labang so mai patu nangkok ate bange nili tu lingkan ke thomri labang so Abirta Komiti along singwai singsai tapi kapal dak tu ko nasi nili tu mapan non kimi Bazar Komiti awalnya itu tang yang itu tang komiti pen dalam teman dah itu nang pilo masuk dah itu nang di ating pen itu cikloyan thomang bong pen itu lah dukandar itu bisnis pen mandai dia itu anak itu pen BDC dia cipacoy nang cingkai cingkai nang termasuk pemain itu pandukun. Setelah non trading license aja tumang kalau nikah si ini alang itu renewal kakuri retun topik alang itu non kopi ester sedang. Lalu jadi cuma dak tahun komiti chairman sa maka ninggil lo nili itu malis kena teng kan sedame ahok lo manja menjadi dia bang kayak pelan tu trading license kabi dulang kasih lapang so kampunai pilih apa tahun komiti chairman sar alang di cingwai cingsai pen manja wajar farman stame alang di officer domen cingwai lo RDC kali di nini stame pudam de pin pen tahun komiti office along asal trading license kampunai pon long ya pan alang di kayak giwan PTKA mati cingwai PTKA apa tahun komiti chairman sar lapang stame churo lo lapen atau kabe ada nili tu cetan cepari lo kibang ahuti atau kalau trading license apa ini kulit dunia terus kami itu tu tapi KB itu kami tak boleh itu mulu tu bang so kan samulo si jorok kado chairman salah satu Tangke non kidam tangke public apan bar pi bar so kidam ya adima vi non magi selas so patha pini kama tha pondoi mak tapi to lalu nili tum kama tha pona bang ke dulu public apan dake bus stand ado tapi public apan ini tuh kamat harga lalu barpi barso athai bang ke kedang sok nahok tame setan ini tuh manja long mangke lason tinaman lo kisuman long le wa mithang portado long le do kamati nonaman ini tuh kabunai athai tame ini tuh ribom lo kiri ke setan nonaman ini tuh long pon pelang lapen bojara long mangke ini tuh do ladak abang kini ditum kasabu keklaim naing dolang kasapa naing dolang apa ladak lang bang asuk problem do jana prang
dak klanga tingki hisab dak bohai lo sedan nona bangke laswa di memang sulit ledet nasi memang solong nanti tum tempo yang pas kami itu bazar community ahi mes kami bori pon meeting itu alam ini dak meeting itu alam pasang di bazar community ahin tendak business ni langsung ben meeting mai ke selesai long mai cuma nangkong pon Punjab bazaar lang pinangan na problem do Ilitum mai lino lapen Ilitum town committee tumhana itum nang galang itum kami Ilitum town committee ben input dunia bang galalo je dak businessman atau pinangan na sundo trading license na pura penceng lo malibit dulu kasila bang so trading license na lang pura bangke ni second year lang housing selective taxation na lang lupen permanent taxation penceng mai lo je manjalong na Okta isilong ini barisi ngomong itu trading license renewal baki miki punai terus kami tang itu mahin pen angko ini sini cewailah kasih sotek men alang itu proilo kan arnia bangkan itu big helak komentuarni bensi jengi mah kan komentuarni sini biji malah bangke itu mater kan helak Manja Bazar Committee local basis majot channel meeting kota karena lagi se kionu iman bosor hoise enega bazar committee বহুত hoise তথাপিও enega local businessman majot aru bazar committee majot enega problem share korar নাই আজি ভাল লাগিছে আমি টাউন কমিটিকো মাতাৰ কাৰণে আমিও ভালকৈ কাম কৰি যাবৰ কাৰণে ভৱিষ্যত মঞ্জা বজাৰ কেনেকৈ উন্নতি হ'ব সেইটো কথা লৈ আমিও মনোযোগ দিম যিমান পাৰে এইটো হেৰি সেইটো কৈয়ে মানে মই এইটো মই এইটো কৈ Hulunia long Kotak Mahindra Life Insurance atumpen awareness program kideng pon. Lason si phaikuni ni phaikep arni Fuluni Lems ko operative holalong Kotak Mahindra Life Insurance Central Committee atumpen nang humri si koson si ke claim nang ji mati koson pen si sayang deng claim nang ji ma pu hai hoi than mum pachini tekang pon. Laswalong nang kachitong don lake Partha Borua Chief Manager, Binda Killing Senior Manager, Probin Killing Development Officer Lapen, Te Aluhi Aman Pen Kachitongdun Bikas Rongpi Lasonsi, Kapachini Ponalong, Kosonsi, Itum Karbia Khaita, Joyke Jogwan Pen, Ke Paprang Donang Ji Lapen, Ke Life Insurance Ke Maduta Inkubek Nangji Akinang Sot. Lapen Non Kibangji Grihini Arni Penta Kotak Mahindra Insurance along Komatni Jongsi claim ning hang tumdo mati ki claim ji ning hang do pulote training mati seke sita piponpo lapen komatni atum jongsi detail mati ang tonalam kachini ikji pute contact number 690141533 lapen 9361600 601 along na humri ignon pusi pherangkia theng morning jepon News Text Report Public TV Karbi Anglong আজি আমাৰ উদ্দেশ্যটো হৈছে আমি আমাৰ সোসাইটিৰ দুটা মেইন সমস্যা থাকে আমি বিভিন্ন সময়ত পাই আছোঁ যে ইনভেষ্টমেণ্ট ৰিলেটেড বহুত কম মানুহৰ ইনভেষ্টমেণ্টৰ তেওঁলোকৰ এৱাৰনেছটো নথকাৰ কাৰণে বা ইনভেষ্টমেণ্ট ক'ত কৰিলে তেওঁলোকৰ ছেফ হয় সেই ইনভেষ্টমেণ্টটো সেইটো আমি নথকাৰ কাৰণে আমি আৰু লগতে চবতকৈ আজি ডেটৰ এটা ডাঙৰ সমস্যা হৈছে এইটো হৈছে এমপ্লয়মেণ্ট আমি এই দুটা চলিউশ্যন লৈ পেলাই আজি পুৰণি অঞ্চলৰ পৰা আহিছোঁ আজি এই পুৰণি অঞ্চলৰ ডেকা বন্ধুসকলক আমি লগ কৰিলোঁ অলৰেডি আমি ইণ্টাৰেকশ্যন কৰিলোঁ তেওঁলোকৰ আমাৰ কেৰিয়াৰৰ বিষয়ে তেওঁলোকৰ আমাৰ ইয়াত এটা আমি তেওঁলোকক অপৰচুনিটি দি আছোঁ তেওঁলোকৰ কেৰিয়াৰ বনোৱাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ আনএমপ্লয়মেণ্টটো তাতে আমি চলিউশ্যন দিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি এটা অপৰচুনিটি দি আছোঁ লগতে আমি এটা চেষ্টা কৰিছোঁ যাতে
ইনভেষ্টমেণ্ট আমি কেনেধৰণে কৰিব পাৰোঁ বা কেনেধৰণে কৰিলে আমাৰ ফিউচাৰত আমাৰ হেল্প হয় বা আমি ক'ত কৰিম যাতে আমি ফ্ৰডৰ সন্মুখীন নহওঁ বা এটা এৱাৰনেছ যাতে আমাৰ ক্ৰিয়েট হয় ছ'চাইটিত আজি আমাৰ একচুৱেলি অহাৰ উদ্দেশ্যটো হৈছে ইনভেষ্টমেণ্টৰ ফ্ৰডৰ পৰা আমি মানুহসকলক এটা এৱাৰনেছ দিয়া আৰু লগতে যিটো আমাৰ জনমুখৰ সমস্যা আনএমপ্লয়মেণ্ট এই আনএমপ্লয়মেণ্ট সমস্যাটো যাতে আমি কিছু সংখ্যক দূৰ কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আজি ফুলনি ওচৰত আহিব আজি ইয়াৰ যথেষ্ট যুৱক যুৱতী বা জুনিয়ৰসকলো যিটো ওলাই আহিছে আৰু তেওঁলোকৰ জৰিয়তে আমি সেই বস্তুটো মেছেজটো আমি অঞ্চলত লৈ যাব বিচাৰিছোঁ আৰু অনাগত ভৱিষ্যতত যাতে আমি আৰু আগুৱাই যাব পাৰোঁ বা আপোনালোকৰ মাজত যাতে আমি আৰু ভালদৰে কাম কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি আগুৱাই আহিছোঁ আৰু লগতে মোৰ সহকৰ্মীসকলো আছে তেওঁলোকে এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট কষ্ট কৰিছে বা তেওঁলোকে এই বস্তুটো এৱাৰনেছটো বা আনএমপ্লয়মেণ্টটো চলিউশ্যনৰ কাৰণে যথেষ্ট কৰিছে কাৰ্বি আংলঙৰ বিভিন্ন অঞ্চলত আমি ডিফুট অলৰেডি কাম কৰিছোঁ ডিফুট এষ্টাব্লিছ কৰিছোঁ বকুলীয়া ভাৰতপুৰা বা ফুলনি বা ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙৰ নিচিনা জেগা গতিকে আমি আশা কৰোঁ আমাৰ ছ'চাইটিখনে যদি আমাৰ লগত জড়িত হয় বা আমি আমাৰ লগত আমাৰ এই পজিটিভ মেছেজটো যদি তেওঁলোকে এটা মানে সঁহাৰি জনায় তেতিয়া ডেফিনেটলি আমি নিয়েৰ ফিউচাৰত আমি আনএমপ্লয়মেণ্ট হওক বা ফাইনেন্সিয়েল ইনভেষ্টমেণ্টৰ এৱাৰনেছটো সঠিকভাৱে আগবাঢ়ি যাব Karbi Anglong culture tema hinpen Karbi Anglong Adap Abirta ekevanpi lason si Karbi Anglong Autonomous Council akeja CEM Dr. Tuliram Rongha Art and Culture IC Surya Rong Parlapen Tim Karbi Anglong atuma hinpen Karbi Anglong ariso ejang atum Abu Dhabi puwa demalong ABSS a hinpen patir piponsi ingdeng krepli Cultural Olympic pu Performing Art Surihinira inkoirapli sarjak pu ademalong pininga parman Karbi Anglong aradapan isi nongme ekipanpi lasinon puthot kibangji Surihinira inkoira phawanikana parmana phan sitami International World Cup Round of Performing along sitami kethek parpik penajok chipate donlong popusi Birta ribdonlong News Desk Report Public TV Karbi Anglong